大家好，我是小猫。这也许可能是我最后一条为大家发送视频了。你们也知道，得抑郁症已经很久了，甚至在医院已经住了2个多月了。想知道原因的话，那就来小号看我直播吧。放心，这一条直播。Lil Kitty hi kumsom hi pangami ni in Chinese influencer ani a. Kumsa ni som paru ka changvel khan internet khovela hian aron lar chho chena. Anua TikTok lama lar chho zelin hunre lo te chung lekin noi sari chuang satin TikTok lama po unfollow mana. A video ati chuanin meselim ber mai nunwam tak ni angina in lanchin. Mase ataka ero chu milat ling thok chu ani thunga. Thil chiom tak tak rap thak tak tak alo pal tlang chin ani. Kumsa ni som ni pakhat okshepa ni som panga khan TikTok lama alaifa. Chumi chum chuanin ril lama har sadna ato chung chang te ron soi chuaka. Miril ru chetak tak ama bereng chin tu te awanga nun shom tak mang ani thu te ron soi chuaka. Tina video ati chuanin nui fong chin ma se ataka chu tiang chu ani dan ang ani lo thu te asoya. Depression na ne sita wangin a in po hi achwa sa ngai me to lo ti thlangin aron soi bok. Mase comment section lama ero mi in jangkam na tak tak le duk dak lau tak tak mangin anron be chun chum zel thawa. Lil Kitty chuanin mi nun ti shiom tu le mi rilu na taka hiam tu ni achat lau zia te aron soitela. Mental awareness aron nei ani. Ama anga anxiety, depression le mental disorder shang salatang ve mek te tan chumi video chu aron siam ani ber mai. Mase comments lama chuanin chiar shiom tak tak le chu lau tak tak nu chia anon tam te te thunga. Anua Lil Kitty chuanin atwar sham thei to lova achakna in atlin to lova engkim mai chu atan alutuk to ma ti soin anua commenter chen khat chuanin ani te chuanin thidai lani mai lom ti zongin aron comment ta sup supa chutiang zonga comment tu chumi za aya tam an omani rilru lama har sana tok mek bedon hlen lek lek to Lil Kitty be se na la nei ve chun tlem te chu chutiang ho chuan anon ti chet sak vek ani ber Lil Kitty chuanin Thai e chetu ran nung tha na hlo pesticides anti bottle chu ala a ain chopa commenter chen kha chuanin in turin an lo ti a chenin in reng lo turin an lo ti ve tho boka mase commenter chen kha chuanin an tur na sa a inro an lo ti a chenin in vatte et an lo ti ve chen bokani ti chuanin Lil Kitty chuanin a in tatak taka anu re lo te a chuanin a life chu ati top zui ngal bokani Kitty chan te soidan chuanin life ati to noa chuanin chanpuina dilin mi akola mase a chena in an thlen me chuanin a thil in awangin alo thi filter to ni anti chutia Kitty thi thu post dar ani tak noa chuanin adam laya a life nu nung ber lo end man te screen record te chu anon post sup sup maya chuta po chuanin man in tilum tura tur tu te pesticides in tura fui por na comment se chu mu tura lo la om fur hloma Tichuanin Lil Kitty thi na chung changa zona atam nga leboka ashing nun ti shom tu thil chu enge en wanga hetyang taka depression hi nei thengya ni ti zona atam ta hle a tichuan achunga thil thleng du omlo tak tak te chu hailani na omta ni kumsani som pakwa khan Lil Kitty hianin milar ni lemlo zirlai ni mek basketball ngai na mi papakhat ani puya Chupapa chuanin TikTok account nin TikTok alar tak ni hi atum ve china post te po asyam ve chin masi alar thelova a video te chuanin en hi an hlo ngai lo ani followers la ni se anei chaklo hle boka mase Lil Kitty nen an ni hnuwa Lil Kitty chuanin a chalam zonga fui chinin a TikTok lama chuanin active ngar se video chatak tak chu siam chun zom reng zel tho se nekin luka chuan mi in an langa hluve anga alalar chhowe mayang ti zongin a fui china Abial pa jaw chuanin chutianga a hanti chotak nuwa chuanin zolzoi na ma po chu alar ve ta tel tela couples video te po siam dun chinin sumlak lu nan an mang ve ve bokani tin jaw hianin Lil Kitty bial pa ania wanga she tu hi anga zo ke moti mai turani a Lil Kitty bial pa ani nuwa shelar chau hi an tam hle ni Kitty wanga lar ti in soila adik zog mai ome Mase kumni no anin chen chuanin an fence po a chhong le Lil Kitty chuanin pangai taka in chenin buaina omlovin malam an pan ve mai arin lain ami pa jok jaw chuanin lar adu wang le fence adu wangin
Little Kitty ne na anin chen na chu mang chang kain Kitty chat lo ziate anin chen chan po Kitty wang vek ani thu le mi padang kop ching ani thu te aron soi ta piap piap maya Kitty ne na anin kar mang chuanin sum hai lu zel chu atum dan ani a chuaya poizok chu zhao hianin thudik mangin Kitty chu internet a beilova dot phwa chop mangin le mi in Kitty zok an dem ve theinan ama chu an khongaya offense an ni a amalaman tran theinan an bully theinan aman dot phwa chop mangin Kitty chu apu ta chot sut mai ni zhao soidan chuanin Kitty chu mi mol ri rupa ngai lo ani a anin ngai zon lai pon adu anga thil om lo hlek hi chuanin in chunga zwan thlak mai te atum thina midang athunwaya ada theina tur ni phot chuanin ti hri anei lova mani in tin na te po a hri ngai lo tin voi tam tak ama hi in tin na to thin tin na soi boka mase dot ve kan ni a tin Kitty chuanin mani in tin na nu ser numa engma anei lo boka voi khat ma mani nun na lak alatum chin ngai lo tin a nuwa Kitty kan ron soya depression te chu anaya mase chumian ye wangin ama chu ala in ting na ngai lova tin mani nun na lak tum ang zongin a khosa ngai lo ti in Kitty kan ron soi tin zhao chuanin Little Kitty ne na anin hawa piangin mi padang mutpui china aron pu boka aler san chin ti te aron soi tela gold digger anga chhuain putar house mutpui chin angin aron soi bokani tin Kitty chu right angin le mani fa ti tatu angin aron soi tel boka anin ngai zon ve reng lain mi padang fa alo paya mase arukin alo titlani ti in zhao chuan asoi ni mi hi kan lo mak khop maya internet kan mule sha ta piang mai hi kan oi ngal yak china thude kan ni em dot zok ani em ti she chang helovin atam theang ber post dar tu ni la kan chelo chu Little Kitty nun ngong che tu ber ani chhota rek bokani mi na bial pahlui zhao thu soi chu an oi ngai vek maya zhao fan sela in Kitty chu online kaltlengin an be ron ngal boka me che in zwar chin mi hur gold digger lem chang thiam mi patil lova om thei to lo mani fa ti tla che lo tu twal that tu ti te in achan chin aman manin an lo soi dar china an lo post dar china ni zawero in khongai a hlo ta hle thunga fans ane ibel thur thunga ni masemi in Kitty lam side story chu an ngai ven lo hle a shat pasak phot te po an tum lem lo a in soi fan po an ngai thadu ngai lovani Kitty chu mi pakhatin do ta apu awangin cyberbully chu ato pha ta der mai ni maset Kitty chu angoi reng bi chuang lova a side story aron share ve a aron soi ve a jawna pu dan te chu aman a thri dan zo kan ni ti in a soi Kitty soi dan chuanin jaw zokin ama chu aler san china tinaru kin abial hluinen po anin mufawa anin bereng fowa chunin nan chuanin arukin anin ngai zon pa ngai to hnuwa po an la in mushina ni ti na soya chumai la ni lova alarve de ulek nuwa offense me chen khatinen low investigate devin mutpui hial ta lo tum to chin ti ran soi tel bokani tin jaw chu aler ruzek ti soya alartir dawin a video post lo comment tu me che pakhat po ama zokin va dm zuin in mupuya ti asoma flirt pui a sha hle boka chung te chu jawa phone a en chumin a mchua ka ni ti in Kitty chu na soya me chia aru ka bia ka pui anga hle a kumni ani ngai zon chung lek po in voi tam tak me chedang hi abyak san chena ni ti na soya kumni ani ngai zon chung po in me chia wang hianin anin ti boy fa wa anin chen fa wa ni ati tin Kitty chuanin ani khan lara du wangin min du der mai nian ka shetwa min le sana me chia du min byak sana a fence po azu alova a flat pui chin boka a ex la ni se alawla bereng boka mase kanin chen vele ani chuanin ama ni na chu ke mani na ang main alo soi mya mya sia ti na soi ni tin jaw chu a toxic ve hle ni ome Kitty chante pon jaw chuanin Kitty chu engki ma thunun fe ka tuma thu om te atum china abula om dan turte chut dan turte insai dan turte thil soi dan tur thlengin adu dan ang diak om tir fe ka tum china tin Kitty chu a chante nen an len chwa po a phal sak ngai lo ti na chante an soi sakani Kitty ngai po in ke ma han depression ke neya chu wangin thil poi mo tak ti tura mani in chwa san ringot poi ka she the le a ka pe lo the le chutiang kan ilaya mi pasang sang lo mut pui china lo kop ti ve khachu ka thlin don lo shim ti in soi ni mase jaw soyang khan alo rai ve to tak taka fa po atil to ti hi chu asoya
apom thlap bok mase jaw fa nge ni ti ran soi ve thunga jaw chuanin afa angin apom lava aphatlat zela note an nei chuanin a hnu loka in nei an ngai dona wangin chu jaw chon adu lova pa ni adu lo chu wangin afa chu aphatlata kiti chuanin anote pai chu jaw fa nge ni ti achiang hle a mi padang amut pui ei lova tin aler san lova voi khatma ala kop lo boka jaw fa nge ni ti fia thena turin a paternity test nei puya jaw chu asom fo china ma se jaw chuanin adu lo achan chu afa ni ti asha tho wanga ni ti kiti chuan soi ma se anin chen chanero thil dang dai ani thunga jaw chuanin couple bank account nei adu a an social account katlanga an sum tho chwa ve ve te chu an couple bank account a chuan da luzia ni se ti chu jawa du da na ni a ma se kiti chuan adu lo bur thung achan chu jaw chuanin phakar a chhuani na shetlat maya jaw chuanin a sum te chu chen saka e sak adu wang ni ina ngai ani tin a thil ti dan vel chu money play atum ni beri nei shebok tin alar the nan ama chu a hmang chang kai vel mai ni na loin shito sa bok si nen couple bank account le zel phe chu adu lo hle ani chutia couple bank account nei chung changa an thuain mu tak lo wang chuanin jaw thin rin chuan kiti chu a chen ta a ani chen nuwa chuanin jaw chuanin kiti nun ti chiat vek chu atum ta a dot mangin online a alo be ta chat mai ni anuwa chuanin kiti chuan anuna mi padang atong thar vele a abial papahni na chau ani le ngal jaw khanin alo ti na to ema wangin mi palama hianin rin na hi anei to meu lova tin ngai zong han nei le mai pokha ani poina she ve vi boka munai tak chun chu alo single ve ni ma se anuwa anuna chuanin mi pa fel tak mai ama tu mangai le do tak en kol chin lia ti ming pu chu aronin lan vele hlol maya ma se jaw ai khan alo la te nom vele chong ani li chuanin kiti chu abum chiang hle a achunga mi pa fel tak ama mangai tak tak tu a ex opposite ang hlakin om china ma se alo ni lo na sa kiti chan nai tak pakhat chedan chuanin chupa li chuanin kiti chu leng tura somin chumi chum chuanin kiti in tura ruina che dam doi lo tel saka anua kiti chu a chan mi padangte nen chuanin an mut pui ta ni ti na soi ma se kiti chana soi chu alo nan an vo na se hle a tin kiti po hianin fiana anei box silova achungan thil ti chu fiana anei box silova police ne na po a report talawani ti in kiti chanu chuan asoyani ti chuan thil thena changa kar ni hnuwa october ni som panga komsani som ni pakhat khan tiktok lama live in chumi chum chuanin a har sap na te aril rushi om na te anxiety le depression te chu a nhei thei to lo chung chang te aron soi hnuwa a thi na tur thil chu a in ta ni a thi don thlang po hianin ama intilum tura nor tu hi anga hle a mi za ai tamte in ama hi an norani chuta chuanin kiti chunga thil thleng rap thak chu ala top mai lo ai rap thak ala thleng zui zel tho athi ajanga kare lo te hnuwa chuanin a chen na apartment na anda chat awap te chu ruk chwa ani le ta zela powderin an lo thak thleng dai mai ni an sedan chuanin awap te chu ghost marriage ta na man tura ruk chwa ani an ringa ghost marriage hi Chinese traditional pakhat ani a mission khat chuanin mithi to awap te tharau te chu nupui pasalatan an nei china masia wap tak tak ero man anga chin thungani mishing dam lain mithi to chu an nei tina ni chu tin mithi to ve ve te po ani nei ti le china an wap te chu an hmang changkai china ni tin achenin mi wap te chu ru in to tak takin an shal chin ani kiti wa po kha shal turata na ruk chu ani nge an ringa arutu ero man ani talavani awap chu khoi angian da khoi ange om engata ngian man tunge ru chuak ti tak ngian po hi tun thlangin an she talavani achi nuwa po an hadam tir thei chuang lo ani e ole khati song kha kumsa ni som ni pakhat chaba ni som panga a life laya mani in tuhum tura an nor chia mai achi nuwa po awap an la ruk sak du cheu little kiti chung chang ka soi thei chu ani e here to te in zawai chunga lom thu ka sei le a video thar ka lo post le tur te mi lo ngai chan sak le zel to nia